1990 المنتخب الجزائري ربح الفينال نيجيريا 1-0 وداو لا كوب دافريك. الشعب الجزائري كله فرحان، ربح ماتجر، جابوا لا غلواغ وجابوا العز الجزائر. ولكن شنو هي الدراما اللي غتوقع من بعد واللي غادي تضر بزاف اللعابه، وبالضبط 9 اللعابه من 11 اللي كانوا تيتولار في هذيك الفينال. Les joueurs de l'équipe d'Algérie qui ont joué la Coupe du Monde en 86 et qui ont remporté la CAN en 90 reviennent dans l'actualité d'une façon tout à fait dramatique, puisque au moins 9 des joueurs de cette équipe ont enfanté des filles ou des garçons lourdement handicapés, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental. الجامعه الجزائريه قبل هذاك الحدث ولا هذيك لاكوب كانت بدلات ستاف ميديكال ديالها، حيدوا الجزائريين وجابوا وحدين من الاتحاد السوفيتي. علاش الاتحاد السوفيتي؟ كاينه واحد علامات استفهام كبيره. الاتحاد السوفيتي في الثمانينات والسبعينات كانوا اكبر دوله كتصنع المنشطات في العالم، فبالتالي بغاو يستعانوا بهذوك لان لاكوب قال لك هذاك العام خصها ديال الجزائر باي ثمن، والثمن كان غالي بزاف ودفعوا اللعابه من فائدات الاكباد ديالهم.